Lajok. Hine kasngi kasi tarik ula BRR hajar RPOR ka Shillong Sports Association kala penlong ka semi-final jong ka football hamadan third ground polo baraya kun hapadeng kalat kor SC bat kamar bisu SC. Kajingya kun hapadeng ki ar kun hun kala long ka basong shit bah hadin ba kamar bisu SC kala yo ban penki ningkong ya kajar haka minit ka basan pau dau Anderson nong dahar bat kalat kor SC kala ya kun ting bat yo pan pa ya ka gol haka kala minit bakandai pau dau risuk lang malnyang. Kajinya lek kai hapadeng ki arkun hun kala long ka ba ban penkut hadu kala poi saka tie breaker. Kalat kor kala yo eka nam ladu bat kan yo kun final persya eka melim SC. Lajok. Lajok.